Petrovdan je srpski pravoslavni hrišćanski praznik za koji se vezuju mnogi zanimljivi, neobični, čudni, a često i originalni običaji. I jedan od tih neobičnih običaja jeste da se pletu vijenci od cvijeta Petrovca uoči samog Petrovdana. I ti vijenci se stavljaju na objekte u okviru jednog imanja, jednog domaćinstva. O ovom običaju, kao njegovom značaju i kako je to sve nekada izgledalo u našim srpskim selima nekada davno prije, razgovarali smo sa Vinkom Kovačević, koja nam je pokazala kako se ujedno i prave ovi neobični i zanimljivi vijenci. Pravi se Petrovca. Neko kaže, bilo je radio, ovo je tačno Petrovca. Za Petrovdan se kite zgrade. I šta se sa kiti njim? Pa kite se svi objekti, mislim. Naprimjer, kuća, svi pomoćni objekti, naprimjer, kolba, ambar, šupe, stoka gdje leži, štale. I tako. Neki ti se poljoprivredni, naprimjer, usjevi, nego samo se kite zgrade. Danas je 11. juli, uoči Petrovdana. I to se bere danas, večeras. Da. I onda naberu se Petrovci, a moraju livadi kad se ide pliva da se bere, ali je kao eto bolje donese se na jedno mjesto i Petrovski se vijenci savijaju i onda kasnije se kite ti stambeni objekti, kuće i svi pomoćni objekti što imaju. Kad se kite, da li noćas ili sutra? Ne, odmah, sad, pred večer je više, odmah sad čim se isplit, odmah se kite. Pred večer je. Evo, primjer, sad ja ću spustila, odmah ću zakati kuću, pa ću zakati kolbu, pa ambar, pa šupu, pa štale gdje leži stoka, pa i kola, traktori, tako. A voda? Pa mora voda, ali nisam voda, mora voda. Može da se zakiti. A u Spasovdan se kite sve i poljoprivredni usjevi sa mjeskovinom, a za Petrovdan se kite samo zgrade. Evo imamo malo pomoćnika. On mislio da se ovo jede. Zato je došao. Pa obično kako imam, zavisi kako kad vremena imam. Ako imam malo više vremena, znam po 10-12 vijenaca da napravim. A kad nemam, kad sam uskraćena sa vremenom, pa ovo obično se zakiti kuća i ti glavni objekti. A ako mogu stići, napravit ću, što im dosta pravila, po 12. Pa bi zakitilo sve. To je samo jedan od običaja za Petrovdan. Jeste. I uoči Petrovdana. Jeste. Drugi je paljenje lila. Jeste. Ako nas ovdje nema, više nima djece. U Sterenićima nema djece, ali neka druga sela pali lile kao što su Berković i Kamen i slično. I u Počajanču također to i dalje održava. Ja mislim, nazad 15 godina. Zadnji su ovdje zapaljeni lila. Da li na 15? Zadnji put je lila pali pokojni striko. Jeste. 2013. Jel, pa 10 godina. A mi gore odakle sam ja, iz moga sela, prolazio autobus i onda nas puno bilo u selu. Momci nose, dječaci to lile i mi idemo za njima i zaustavi autobus. I zakitli autobus sa vijencem. Kroz našu selu autobus. Zaselak Čitluk
selo Potkovač, ili tako? Jest. A kroz naše selo lokal autobus prolazi 2 puta sedmično. On je petkom i ponedjeljkom. Petkom ujutro Iščaniča bi nailazio i onda je tamo prošao i pokupio putnike. A uveče bi se vraćao, putnike vraćao iz Tresovi i onda išao za Čanjiče. Da li znaš zašto se pletu vijenci? Koja je priča, koja je mitologija i pozadina i tradicija iza njih? Pa ne znam, to kako se zna, kako se pamti. Ta je tradicija da se da se pletu petriševski vijenci, da se kite zgrade sa njim. Pa meni je preko 60 godina, samo to znam, drugo ništa ne znam. Možda ima nešto, neka tradicija ima, postoji sigurno, ali ne znam iz čega je to. Tada su i lile gorele i petarske se vijenci plele. I što ti kažem, autobus je išao, zaustavio autobus. Zakipio ga vijenca pesarskim i muškarci lile baci. Nisu na put, nego onako pored puta pred autobus. Onako samo i položio, ne da si bacili, samo i položio. A nas je u selu dosta bilo, omladne, našem selu. Što odraslih djevojaka su mali, djevojčica od godine pa gore, bilo nas je 25 sela. A sad nema samo jedna djevojčica u tom našem selu i jedan dječak. Kad se sve razišlo, selo pola pusto, ostalo je, a bilo u tom selu 9 kuća, 8 kuća Draškovića i jedna Borovića. A sad ne. Srpska sela polako umiru, ali i gradovi izgleda. Pa Boga. Ne znam što da kažem. Nikada su finoga života bilo, ja sad kažem. Nismo nekad ratni bili i nešto zadovoljni smo bili, srećni smo bili što smo bili čobani, čuvali smo stoku. Uveče doćemo stoku kući. I onda sastane se između sela, zove se. Na sve selo sastane se i pije, pogotovo subota večer. Pjesme se tu stvaraju. Sve sretno i radosno bilo, zadovoljno. Sad nema ništa. Sad sve nezadovoljno, sad nikakve radosti, nikakve veselja, nikakve pjesme. I ne znam što je ovo i kako je. Ima je 14. Mislila sam neću ovoliko napraviti, ali sam ipak uspjela. Ove ću veće da zakitim sve objekte, a ova dva mala, jedan ću da zakitim auto, a drugi traktor. I tako.